Mang. Ah, Mang. Nuak mai Mang. Heeh. Nuak mai nuak na amat. Hah? Yang manaan Mang? Hah? Yang manaan? Tak mau mo. Ada. Mang. Coba. Ada komet tua. Mang. Kemarinnya. Nak jualan memang Mang. Hah? Ya. Enggak anu dagang cenanya. Mang. Jualan memang Mang. 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 Jualan memang Mang. Iya, iya. Mang, iya. Mang, iya. Hah? Iya, ya, Mang, iya. Bunga deh pada duit katanya. Iya. Iya. Oh, baik duit anak. Atau ayah. Nih. Jualan memang, Mbak. Hah? Oh, Mang. Main Mang. Ini dua sahabat punya suara burung yang bagus. Kang, coba Kang. Cobalah dulu. Sok. Nanti masak naon ayeuna. Oke, karai kagum. Karai dikukur kek. Cenah aya tikukur teh. Ieu non disilangkeun. Tikukur jeung anjing bulldog. Sorana halus ya? Ya halus. Ieu sorana. Tikukur kuk. Dikukur, kuk. Gitu. Kumaha cenah lamun guk mati lu. Tikukur kuk. Kukur, guguk. Aduh teh jeung halus ya. Tikukur gek. Kukur, guguk. Sok Mang. Gimana?